MeghalayaPost.news. Kakinhun ki Kontraktor Ri Bhoi kibadan hapo ka Ri Bhoi Government Contractors and Suppliers Association RGCNSA menta kasing kilalit ban kandu yu Dr. Abhishek Saini Deputy Commissioner Ri Bhoi nakapentaban pansngaw siya u halor ki jingeh bakia kandu bakum ki Kontraktor kimyo bantray ki kam ki jam habawan kinu ki jing pantray hapo ka district katay kakinhun ki Kontraktor ba suppliers siya bakin lit ban kandu yu DC kila panlong siya da ka jingeh palba da ka bara aru ki plakan bakila sedang na nongpoh hadu office u DC habay day berkatay ki jinglet kandu yu DC uba plila tiuso loong baha kajing ekran baru disi kajing ekran kalalong kabasiso kata habas ngap katkum kaktian bau kran namarula kular baun shimkhia halor ketika man kabalapan sengau dekit ki contractors but ki suppliers Tasi ilawan banya kendu UDC nakaliang ka Ri Bhoi Government Kontraktor and Suppliers Association ku pangilayo banya penbej ik so bangin gitu pensyai kalong bam haji syai ngila yakut bam taksi nya taka rally procession dan adin mene be ngin namar bamendin kaladon kejing kendu shillong produksi minister di mene kum Kontraktor ngila pasange no kata tingila suan bej banya kendu UDC namar ba kata ke problem ba hap po jung Kontraktor jung ka district ke kani kejing kendu taksi sya kalong ba isko kalong ba siso tamang yuptip ke ke banlong rek ke ba I DC ila pansngo sengi kalong ba iong ba kat kum kini kimat ki bangilaai totally kita ki kendon dan kimat ya keren hindi ki kendon ki kimat ya keren ki bangila pansngo kalong ba DC ila shimkhia iong nakaliang jung ila Kular ba in court banlum ye kini ki district officer bro court ki ba hap ko district ba keren ye ki ba kakam kajing aikam ajam ka di banlong transparency bakam di bandon close tendal bakam di bandon kecing ya kakam in advance work kaba di ban I open tendal kanang babaro ki local Kontraktor kinyo ya kikam kijam kata kadai ke bai lapan snow bat I lapan snow ru yong bai nai kecing trilang nakabanta baki local Kontraktor kinyo kam yo jam apo kan ke district ke jungi bat abai di baki departmental work ru ki ba ki latre ki department ya kata ru ila shimkhia bai inong bai in keren ban keren bat ki ban I ki instruction ba mi kikam badai banai open tendal kanang bagi lokal Kontraktor jungi kinyo kam kata kalong ba I lapan snow sini tiha kini ki jingeh keren ki jungi sibon ki bati sisa kilong ki bas pensubon yangi bat ni kimi denti ba inle ya ka ba ni nakaliang jong ki Kontraktor po ka district ni ap temang ya ka bagi kwa banyo nakabanta banyo ki kam ki jam po ka ni district ka jungi kay kadai tangkatahi ka jingeh keren go mantakasi sisa kalong ko ba isno bakan ko ban saiso hi kermen baka ka ba iyo banya keren menta kan mara sisay ka kermen namar ini disiru ide badang wan join menta cuma tang bayong ba ilalong experience ila suthu bahai ka jingeh di Kontraktor bat ni up mi denti yaki ka ba iong ba isa pandep begini si tang katai MeghalayaPost.news.